sekarang udah kelas berapa kamu? Kelas 5. Kelas 5. Berarti dari usia waktu itu 3 tahun ya. Ya, 3 tahun, 4 tahun, sekarang sudah 5 tahun nggak pernah absen ya. Tiga-tiganya ya. Oke, ini sama abinya itu ya di luar ya? Iya. Yang kemarin adik kamu yang tampil kan? Iya. Oke. Sudah siap, Haris? Oke, sudah ya. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Adiknya, kemarin adikmu tampil. Engkau saingan sama adikmu. Nggak apa-apa ya. Nah, baik. Sudah betul ambilnya surah juz 30 ya. Juz 30 nak ya. Oke, baik. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. Ya, alhamdulillah. Soal kedua. Sanuqri'uka fala tansa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. Terakhir, alhamdulillah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. 3 soal tuntas. Pak Ustadz Rafi'i gimana komentarnya? Ya, alhamdulillah ya anak kami Habib Furqan ya, semangat ya. Ya, alhamdulillah. Bagus, senang kita. Malah ada beberapa catatan seperti mat panjang dibaca panjang, jangan pendek ya. Bala inna rabbahu. Nah, hu-nya itu ada mat silah ya. Itu seharusnya panjang, tadi dibaca pendek. Kemudian ada juga seharusnya pendek dibaca panjang seperti ini. Ya. Terlalu panjang matnya maksudnya. Sanuqri'uka fala tansa. Nggak boleh kalau kita wakaf, cukup satu alif saja. Sanuqri'uka fala tansa. Kecuali diwasal, nah baru. Saya tadi berpikir diwasal, rupanya diwakaf kan. Ya, oke. Kemudian summa la yamutu fiha, hanya itu panjang nah. Jadi pendek. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Tadi dibaca pendek ya. Nah, kemudian ya ayyatuhan nafsul itu tasdid yang itu kenapa apa kayak gunnah ya. Ya nggak boleh terlalu lama ya. Sekedar bertasdid aja dia. Ya ayyatuhan ya. Jangan terlalu diunahkan. Wa anta hillum iqlaq dikasih dengung tukar ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Oke, semangat, insyaallah depan perbaiki lagi ya. Oke, dari Pak Ustadz Yudi Maha. Ya, baik, alhamdulillah cukup tenang, irama-nya pun bagus ya. Cuma catatan-catatan yang disampaikan oleh guru kita tadi nanti diperbaiki ya. Kemudian di antaranya lagi ada seperti makharijul huruf zai. Qad aflaha man tazakka, dikasih angin dikit lagi ya. Sehingga jelas perbedaan antara zai dengan dzal. Kemudian majais irji'i ila rabbiki. Irji'i, sempurnakan nanti majaisnya ya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Yudi Maha. Terima kasih untuk Habib Furqan, terus belajar ya.